الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبولي بكتنا يجولا جرين تكنا يجولا غازي أيه برنوتا كينيا برنوتا سيرادا درسي سديت تفادا رولي تندو جاني برنوني الرجل الرا الدرس الثاني والعشرون برنوتا دي دمي في صدفا الرجل رجو لما فرجل إذا قريش للصحابة قريش صحابة أزاغدو صحابة ركسو صحابة رببو خنا الرجل رجو لما رات قريش يرودا غرته أن الرسول صلى الله عليه وسلم إرجم الرب أصبح عزيزا محترما أصبح عزيزا جباته يرود أركن محترما إيجماته يرود أركن خبجما يجو امتنعوا عن أذاه أذى سرّاد أركم يجو تون أول دراتي أكما دبنا غيرو قريشين دار الندوانت والغيبوته أبي طالبس يامت وان بني عبد منارته وان بني عبد شمس مالي بني هاشمته وان بني مطلبته ولك أبي أبو لهب قفات ديديه خيسا تيمه والغي جراخاني نقمله وللو باسه فارسه متدرانو رو في التندف ودونو تي الدنيا رجرو نما خينام تو كونغه وجيننس غند جاري جيرچو واي نمو ماتن يروسن لما رأت قريش نبوا غرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح عزيزا إرجم الرب ولا سيما تفتاد كبازن خنماو خيساو المستضعفين ورين غرت للافو يچو المستضعفين ورين من قمنه الذين لا ناصر لهم ورنمني ثانيتهم سنجر نما ججبا أكبا قبينيا خبوستي ثاني جبدورا خنا بودا أنفتن خنا ديساني دي ينو نيغلن ورا مستضعف توتا نما إجا غديت هلالن غرتي درانو نما كسيتي نيغلن جچو خنما أماس ولي فرن فأخذت كل قبيلة غوستي هنتنون سينته تعذب من أسلم منها نما يسير إسلامه إطاعت ورا سينته غوستي هنتنو نمو غوستي سني في دنديا جنين جچو غوستي ورا بلوچي اگلته غوستي ورا بلوچي اگلته وجن جچو بالحبس والضرب والجوع بالحبس هرودان والضرب تمودان والجوع بيلي سودان اتسنت والعطش ديبي سودان حتى صار الواحد منهم لا يستطيع المشي من الجوع التنين حمد وقون ثاني هندن دين يدكت ديمو من الجوع بيلرا ديمو همندن دين يدكت ولا يدري ما يقول من شدة العذاب ولا يدري من بين دكت ما يقول وهو مجؤوه من شدة العذاب جبين يقطع الرايجو عذاب نتجباته قطع نتجباته وان جو من بين دكت وممن عذبوا والروتما قطع من الراي بلال وعمار بن ياسر وأخوه عبد الله التنين أبليس سادن عبد الله وأخوه وأبوه وأمه وممن عذبوا أما سور مكتا تمر رأي بلال في وعمار بن ياسر فان عمار فان قاماتي بوتوران وأخوه أبليس ساتيس عبد الله وأبوه أبان ساتيس ياسر كان وأمه أمان ساتيس سمية وخباب بن الأرت أما خباب المارت تيجي جرهم مكة خيزتي ورا مستضعفوتا
warra Qureeshii dhaggaluu miti. Dura kanaanii eegalan jechuudha. Gosummaan tun Araba bira inni hin jabdu jetteen dubbatin. Keessa gaffago wahuma isiirra jabduudha. Yoo saniif dhufte malee waan biraatiif wanni gosummaadhaaf jechaa hin daleen hin jirtu. Saniif dura eenyuun eegalan nama isaan keessa gale. Kan itti isaanitti hin maxxan. Nama fagoodhaa isaan keessa gale kanaanii eegalan jechuudha. Akka kun jiiluuf. Kanaanii nama qixaatu waan ni godhachaa dhufan qaama godhachaa dhufan. Qaama godhachaa dhufanii dhaloota isaaniitti seenan jechuudha. Naaya. لما رأت قريش أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح عزيزا محترما إرجما ربي نمنه هندي سني جندي ساني تو إيران كاني جتشا وقاني في بيخمبودا وادا كيسة تنبانو إيجا بيخمبودا قريش تيسو قرن تاني أكم جان نامو ما إسات تأمني قفا ترساني نايا قلو جان يا إندن دينيو مالف ورّي عبد المطلب في ورّي هاشم في ورّي عبد مناف والتحني وانجلني بججة غوساتا كبدو داتي تچ فتوق امره يا اندن دينيو جنيتي ورّي ست امانه خنانا يا گلو جن ورّي ست امانس يادا خنن خنيس دوبا غوسا قبا اماس يا يا مخاجه اكاس دات ورّ دو گيس گلنا يا گلو جن توفتا درو خنان يا گلن جچو خنان يا گلنيتي dura namuutu gostummaan isaa haa eegaltu jechuudha. Ifi namni inni bira galee inni lallabate. Wamimman udhibu Bilaalun jennee mire tokko Bilaal. Bilaal kuni Umayyaa dhagaa kan isa gabroonfatee qabu jechuudha. Dura gabroonfamuun tun jaahiliyyaa keessarraa as jirti akkasi quba qabaadha. Islaamummaan ture jechuudha. Akka gariin namaa yeroo waa'ee gabraa quraana keessatti dubbatee gabra bilisoomsuu akkasi gabra bituu gabra kana jechuu arge islaamummaan nama gabroomsiti ji'ee fudhata isa akkas je'uusan irra kasi aarsu ka islaamummaan beeka je'u ka deebisaa tanaan beene irra si aarsa islaamummaan beeka je'ee deebisaa kanaan beene haajattuu kaa duuba islaamummaan ka je'u san irra si aarsa jechuudha maaliif jennaan namni islaamummaa tana hubachuu dhabee kan hubannoo hin qabne warra islaamummaa hin qabne wajjin iyyoonii fi falmaa seenee cabe islaamummaa irraa namachi deebisee balanne kasi hubadhaala hamma isaatti islaamummaa duule jechuudha namni ulii isa keessaan islaamummaa laala jechuudha wanni adawwiin san isa keessaan laalti tanaafi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo ambiyoota ergatu mu'jizaan inni itti kannu mu'jizaan inni jabeessuun sihiriilee isaan fayyadaman san tan dhabamu gootu tan irraa oli yoo hujjaadhaan dhufanis walaa yaa'tuunaka bimathalin illaa ji'inaaka bilhaqqi wa ahsana tafsiira ta afaan isaan qabachiiftu saniini erga kuni maal jechuu ragaan namni hubannoo islaamummaa qabaateeti nama islaamummaa tana dura dhaabbatu san irra hubannoo qabaa deebisaa saniifuu wanni hubachuu qabdan amma Bilaal odoon islaamaa hin duratti gabra uno eenyu gabroomse Umayyaadha jechuudha taqriira gabbuu tallaal kaana sayyidu Umayyaa kaisa gabroomfatee qabu Umayyaan yaj'alu fi unuqihi hablan haada morma isaatti direet ويدفعه إلى السبيان جولة كنّي يلعبون به تتبعتن جي أكنا ما قرتة خود دارا في جولين وانغري لفر شرر قدرت مخينا قدين ديبتوني أكسب بلال أوفنجي وهو يقول وصن جو أحد ودوني أحد جوجي لال أميان كو يرودا بيرتاي بلال كان أكسي الزبوجي أقولني فيني إبدانا كسب دا godhu ahadun je yeroo gale yeroo dha haasawu jan Umayyan hamma Bilaal gubatu sanirra ahadun sunirra na guba jeje ahadun jechu sunin isa guba jechu wa kana yakhruju bihi fi ar-raml ash-shadid al-harara wa kana yakhruju bihi khaysan bawte fi ar-raml ash-shadid al-harara
cirracha kan oowwa gujabaatu keeysa alladhii loo wudiyat alayhi qixaatu lahmin cirracha osoonii fi muraan foonii irra kaayamtee ja lana dajat bilchaattu san keeysa isaan bahaa je nama biyya arabaa dhaqee beekaa berga namni tokko akkuma achi waliin jirrutti yaabbalee isoo kitaabne achi qaraanee oowwa keessa akkasit dhagaarra isa kaayan Bilaal Jaansan achi waa namaan galu laata oowwi kun eegasi idaame moo gaafas isa akkanuma je shakkee wallee oowwi kun amma idaame malee gaafa sahaabaadhaa kaa'ee musu wallee akkanaa miti je maaltu eegas irra idaame enne hin jeen amma nuutu irra dee'iife malee humnateen nyaatiiftu irra dee'iife malee oowwuma kanumaan jeen jechuudha kun olaal gaafasumaa akka jiru odoonee fi foon jira fuudhanii irra kaayanii jaa lana jajat khani bilchaattu je summa yaamuru bisakrati kasii wajjin dhagaa ajaja faduuda walaa sadrihi qomasaa irra kaayamaa je kasii wajjiniin dhagaa achirra kaayan je summa yaquulu lahu maal jaanu mayyaan laa tazaalu haakadhaa hattaa tamuuta oo takfura bimuhammadin laa tazaalu haakadhaa akkanat irraan deemtu hatta tamuuta amma duututti oo takfura bimuhammadin takkaahu muhammadi kafartutti takkaanuma duuta takkaanuma kafarta jaan wamaa zaala kadhaalika hatta ishtaraahu abuu bakrin hamma abuu bakri isa bitu takkatti akkasumatti itti fufe wakallasahu kasi bilisoomse yeroodha Bilaalii kanatti azzaba jaan sahaabaan deeyxee harkaan irraa tumuu hin dandeeysu ifiifuu isaanin marsee jira halaaqni walit dhufaniituma yeroo wal gi'an booyuu malee arra Bilaal qabanii bar arra ijoollee dhakkannanii bar ijoolleen gandakee isaan deemuudha jirtii bar arra umayyaan akkana godhaa bar jennaan nabiin sallallahu alaihi wasallam eenyumaan rabbi jechaa isa kana naa bita jennaan Abuu Bakri harka baasee naa bita jedhe akkasitti itti dhaqee dubbise yaa umayyaa jeen kanumanni hin feene kana kaa laakiin nama gosti isaa gurguddoodhaan tuqan jennee meree warra galteedhaan dura eegalanii yaa umayyaa meeqa nama kana duris maallaqaan bitatte akkanatti azabdii qa lubbuu si harka ba'uurra maallaqaan si kafa laayoon ifis irraa hin bitadha akkam jennaan kanamo wanni akka walii haa waluma birattuu galtuu narraa fuudhe kaa jeen bilaashin maallaqaanis isa kana dhabuurra maallaqumaan si kafa laa akkami jeen akkasitti Abuu Bakri atiiqul islaam jedhe islaamummaadha bilisoomse jedhe akkasi Abii Bakri maallaqa kafalee fi jechuu yeroo sanitti Bilaal bitee fidee rabbi jechaasi bilisoomse jeen jechuu Bilaal irra wanni gahee kanagaa kana bar Abii Bakri bitee Xaaliqumaaf jecha rabbiinuuni godhaa galata isaa dachaa akka innuun san kana Abii Bakri bitee Xaaliqumaaf jecha rabbiinuuni godhaa galata isaa dachaa Bilaal ibnu Ribaa mu'azzin rasuulaa ol garagalchanii guban fuulasaa ol garagalchanii gubanii fuulaa duuba eega Abii Bakri bite booda rasuulaa wajjin Madiina baqatee achi gariin namaa as qabee gaafate yaa Bilaaloof jeen akkamiin obsitee waan kuffaarri makkaa diin irra si goote imaana kiyyaatu azaarra guddate mi'aa imaanaatiif bushaa cinqii gatee jeen yeroo akka keessan kana dhageenii eega Madiinaa dhaqan booda akkamumatti obsite jedhin achi gariin namaa as qabee gaafate yaa Bilaaloof jeen akkamiin obsite yaa Bilaaloof jeen akkamiin obsite waan kuffaarri makkaa diin irra si goote imaana kiyyaatu azaarra guddate mi'aa imaanaatiif bushaa cinqii gatee jeen anni hunda geenye jeen akka nama bishaan keeysa ibidda kaayee ibiddi san dhaamuutitti qixaanni isaan nadhaamsan san imaana kiyya qabbanaawaa san garte saniitiitu dhaamse jeen jechuu imaan akkasii rabbi nu waaman addunyaan xiqqoo tana beeka addunyaan gabaabduudha siiraa wanni baraneef littarbiyati wattasfiyati jeni beeka kaayyoon siiraa akka gaazexeessaa
gaazexaadhaa raadiyoo dhaggeeffatan tiivii dhaggeeffatanii hiikkaan sidha at-tarbiyatu wat-tasfiyatu jenna yeroo beelooytee diin kanaa jechaa beelooytee lubbuun haaraamsifeete isaan san yaadatta jechuuf dura yeroodha diin irraa si bituu barbaadan isaan san laallatta yeroodha diin kanarratti si azzabanii si qixaaxuun dhufte isaan san laallatta jechuudha wanni siiraa barataniif at-tasfiyatu wat-tarbiyatu qulqullaa'uudhaa fi leenjii harkachuudha jechuudha leenjii jechuudha tan durummanni taaddisoo jeniini haa akkasi naqatan san haarayoonfattee imaanni kun ka'arraan tana nuti itti taphannee isan eeyne gariin keenya yoonii fi sooshaal miidiyaa gubbaa dhufees akkumatti namni hordoftoonni isaa heddummaatu ta'uudhaaf akka huccuu ofirraa maranitti islaamummaa achi maree kaa'ee akka fedhe dalagu kani kun lafattis yoonii fi liqimsuma arge yoo wohuma takka arge isii tana miilaan irra deemee deemu san sanii miti jechuu warra akkanaa kanaa qabee nuun as ga'e amaana haya وعمار بن ياسر أماز عمار بن ياسر بلال قاها بشار راتشك قليلي بيتان بلال ورها بشاراتي عمارو ورئيسات ينا ور يمن يمن الرأي أتشك قلي الرّا ماتين ثاني الدنيا مانت عذابني أكان التجابات قناس مالب وربني مخزوميتو بلال اسقبا مالي عمار warri bilisoonfatee fitti qabe warra bani maqzuum jeniin warri bani maqzuum gameenni isaanii guddaan Abuu Jahl yeroodha dhufanii dubbatan ati faan maarraa dubbatta jeniin ka kaisin keessa gale sunuu kunoo warra guutuu mana guutuu islaamaa Ammaari obboleessa isaa Abdalla Sumayya abbaadha wa akhuuhu Ammaari fi obboleessa isaa Abdallaa fi wa ummu ummaa isaa wa abuu wa abbaa isaa kana gaawulii qixaata seenan famaata yaasirun tahta ta'dhib osoo Ammaar akkasii ijaan arko yaasir osoo qixaatan osoo numattumanii du'e jechuudha yeroo yaasir du'e obboleessas qaban odoo haatinii fi Sumayyaanii fi Ammaar harkanii qixaataan Abdalla ajjeesan jechuumas yeroo kana yamurru alayhimun nabiyyu sallallahu alayhi wasallam nabiin isaan irra biheeti sabra yaa ala yaasir fa inna maw'idakumul janna yaa warra yaasir obsa ballamni keessan jannata wal agarraa jaan je waan godhaniif hin qabanii mire odoon fi isaan ala mar'a wa masma'i minhum odoo isaan ijaan arkanii Abdallaas du'emmas amma Ammaarii fi Sumayyaa fi haadha jechuudha tana duuba gocha hamaa huccurraa yaasee Abuu Jahl qullaa dhaabee miila tokko gamana qabaa jee eeboodhaan waraanee akkasin lubbuu keessaa baase Sumayyaa فإن ذلك يروغنت أما ربط جبات فرّا هم محمد هم توران دبتو هم كفرتو إنن كفر جيجو قلب إنسان إيمان قبض أفاني وان إنسان جانسون جنان أكست إسا قلقساني سلا خانقا من قوتون دامو يجو ماتين قوتون دمتو إسا قبط لبون بات yeroo isa gallakkisan achi hime achi saaban akkasuma wajjin hin dallanin hin jeekam ka abbaan isaa diin irra du'e ka haati isaa diin irra duute ka obboleessi diin irra du'e inni kafre jee jennan yaa rasuula rabbi akkamiin taha jeeguuniif inni dura dhaabbate ati yaa Ammaar yeroo jettu san qalbiin tee akkam jennaan wallaahi qalbii mutma'innun bil iimaani jee qalbiin tiyya iimaana maxxantu ziqidha hammas takkan shakkine je ifuma baasuu fi warri keenya hundi dhumanii yoo nanummaan qopxiin irraa jiraadha jiyete jennaan rabbiin quraana buuse illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan namni kafre
kufrummaa filatee jaalaltee kan kafre hongaawee je illaa man ukriha kan jecha kufrummaa dubbachuu irratti dirqame malee waqalbuhu mutma'innun bil iimaan haala qalbiin isaa iimaanatti zig jettuu taateen maxxantuu taateen san malee sun hin kafarree jennaan yaa ammaarratti qalbiin tee akkam jennaan qalbiin tiyya iimaana qabdii jennaan abshir rabbiin ati hin kafartu jechaa sii buusee ji'eeni ammaar akkasit gammadee sahabaanis baga gammadde jaaniin jee وخباب بن الأرت أماز خباب بن الأرت خباب بن الأرت دي سچيمتي وكما بلادي چگل إني ورا تومتودا ويتما خنفان وطايا جنيتما دقاني لالكن وكجو كانت مولاته تأتي بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره ليكفره فلا يزيده ذلك إلا إيمانا تايسا بلسومسته مال إسا فت قبضيه جرتون سن تاين تلالبته سن سبيل أوغوار غود سبيل إني تومتورا أوغو سيغانا ديمي سيغانا إرّا خيسي تأصوني بها رد دامو يتتريتي أكاسي ترد دامو جي إسينا كمي غوديه چودا مي بيخ خوت جنيني تغندي إسا هداني تو إساني جلا خاياني sihi tangartee isa fi qabdee firummaadhaaf lallabate ati harka keetiin qixaate jennaan akkasitti irratti darbiti isinis irrumaa jaalatti beeki kufrummaa keessuma jirti tan akkas gootu suni akkasitti odoonii fi qaama isaa kana hunda sibiilumanni ooguseen caluma jenitti yeroo inni dalagaadhaaf gaa'ee sibiila kana itti buufee yeroo dambise diimeesse numa dhufaniif achi qabanii tuma sibiila san bishaanii meeqaa qabbaneessu si janii tumarra kaayanitti dhaamsan kana kaakanii hadiisa keessatti nabii rabbiitti dhufe sallallahu alaihi wasallam alaa tad'uu lana alaa tastansiru lana yaa rasuula rabbi du'aayin hun gootu dirmachuu rabbiirra nuun barbaaddu jennaan obsaa ji'an warri isiniin dura qaama isaanii filaadhaan akkasitti filaa sibiilaatiin lafee isaanii foon isaan jidduu adda baasanii inshallah guyyaa tokko katana hundarraa baatanii namni dachii fagoochii fi ilaachi jidduu harabbi malee waasa kan sodaan yookaan yayyiree na dura nyaata malee waasa kan sodaan gaafa akkasitti dhufu ta'a obsaa kaji'een gaafa kana jechuudha hayyee gaafii dhamee haa deebifnu matam tanaat qureeshun an idaa'i rasuuli sallallahu alaihi wasallam قريش رسول الرقابة ما تجرقلت لما رأوا أنه أصبح عزيزا محترما في قومه وما سبب ساد قندي جارمه قوساساتي إذا قال لك فتنجرتو يا يقول دور أنه كأه نامو ما إذا جلدي ممدة مدو ما إذا تتشي أوساني دور كنا إنه قباوان في دون قبو جاني دي ستتشي ديبين جرت تتشي ديبين alaman akbalu bi idai machi bode dubara kor enyura tichire chani rakora senam wa akbalu ala sahabi bil idai sahabo zarat kayfa kanu yuzuna wa ma kamit azai sangoran uzkur li ashhara man uzibu akadan zisan katadan qabilan undinu fute khan daudan khan tumudan khan hedudan khan beleisudan khan debeisudan jechu irragud me warra katada me khay zanga to maka بلال عمار وأخوه وأبوه وأمه وخباب بن الأرت الخلاصة لما قوي الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت قريش في إيذاء صحابه رسول جبانان قريش صحابتهم أزاغوا ورسين وخاصة المستضعفين قيزت ورهم ننقم ورك بلال ورك عمار بن ياسر ججو أمازغا أكسما وجنين akkasuma wajjiniin qixaanni isaanii kun maal ta'e laa yaziidu lil islaami illaa intishaaran akkuma zaban ammaati mee wallala yeruma rakkoo addunyaan islaamummaa irratti tultu keessatti profeesarri kana doktorri kana saayinsichi kana akkana islaamaa jechuudha keessa islaamummaa tana tarabbii ta'uu inni beektuun
lakkuma namni isii jibbu olola isii irratti oofun hin agarre baroota dabre kana keessa namni tokko wamaa tukhfii suduurum akbaru jaamire rabbiin jibbanna waan garaa keessa qabatanii irra guddoodha ji'a islaamummaa tanarraa gubatee akka ta'u dhabee boodarra maqaa darabaatii fi maqaa yuudiidhaa biyya fudhate ji'a jechuus deebi'e. Maaltu akkasi godhe beekta? Waan as keessa qabu gubateeti silaa ruuheen nama harka jiraatte guutuma guyyaa tokko gateetuma dikee biyya tanaa godhaa beeka. Isinii galee nuti gaa maqaa hundoo nu beeka gaafa duraa tabbati yadaa abii lahabii jedhee quraana keessatti itti qaraani nan ajaa'ibina akkuun dubbatu. Maqaa dhawanii isinis numa beektanii mire waan ajaa'iba isinitti gaafa sirraa maqaan Muhammad namni hundi duraan maqaan nu yoo yaachisee bar abbootiin teenya maqaa sahabootaa sun baafatti booda tana maqaa walitti dhumeen maqumaa aslaalee fi chilaalii malee waan tana agartanii nama maqaa islaamaa yoo Muhammad baaftee Abdallahi baaftee waan maqaa guddaadha kun irra guddate nama jiru jiraar hin jiru ati naafi ati siifi malee khofaltee fi boochee waa lagarre walle khofaltee fi harkattee yoo dhibi bakka mana barnootaa dheeyte amma maqaan dhabame silaa abbootiin teenya sana addunyaa irratti as deebite maqaa akkanaa takkaan dhageenye maal jetteetuma warri nu dura kute sanga mee dhaloota keenya kana dura laala maqaa maquma sahaabaa Aliyyi abalu Khadija abalu Fatima abalu akkuma waan ganda sahabaa sun jirru kan gaabii akhe ama kuma isaan duras jira beekhe ama kuma dhibbaa furii wayii ganda gaafas jiranire sun dhufnee nuti har'a keenya yeroo jedhan asuma deebiseeti tokkuma kan ol ka'ee maqaan arabaa biyya fudhate ijoo fida oy akkasii namuu maqaa islaamaa baafate jechuudha dhooyinaan kanneen suma tuuyinaan nu booriya malee numa lola malee bakki inni dhaqu hin jiru akkasii wajjin hingaa Qureeshiin akkanatti islaama irratti duuluu kana mee laal bakka tana mee rabbuma keessan sodaadha kijiba ka warra islaamummaa taarabaati jedhan hayamma Bilaal kunfaan maaliifi arabni isatti azzabaa inni asichi dhaqeela gena islaamummaa sana asitti as baqachuudhaa ta'e biyya arabaa sun irraa kaatee darsuma keessatti itti dhufuudhaa teenya yeroo kanatti hubatte jechuudha odoo abbaa qabeenyaa nama laal biliyeenarraa waa lakkaa'u ta'e woomaaf hin jaaqabadhaa isin osoo laal saayinsichi fadhe beekaa ifin ji'e joollee biyyeedhaan taphattuun lakkaa'uu qabdan nama islaamummaan taarabaati jiru. Isinii galee woomaaf hin jaa fitinaa waa hedduudhaa jira qaaruunii jira zabana kana qaaruun meeshaan isaa jee qulfiin isaa latanuu bil usbati je namni sagalii ol fuudhuu hin danda'u je maftaa takka osoo lama hin ta'in sunuu maftaa manneenii ta'e miti ta khazinaa qofa ta bakka maallaqni galu namni sagal ol fuudhuu hin danda'u je kanatti aansinee berseenaa ambiyoota qaraa ufteenya rabbi fade tan nabi Muhammad duraa jechuudha akkasii gaafas gaa barka mana shaddu minnaa quwwaa jee qabo eenyumee naachu nama qabeenya qabu bar samiirra karaan isaa ba'a jee rabbi waan jabaanne dachii jalaa gekkute ilaa arra dachii keessa fawwa tajaljalu ilaa yawmil qiyaamaa fiihaa jee guyyatti taakuu takka gaddeema jee guyyatti taakuu takka gaddeema jee ilaa guyyaa qiyaamaa akkasi qaaruun bakkayyuu jira hubadhaa akkuma Qureeshiin dhaloota isaaniitiin qabsoo wal goone nutis dhaloota keenya keessa jira beek Abuu Jahal meeqa qaaruun meeqaa jira akkasi quba qabaadhaa namni immoo dhaloota keenya jee nama islaamummaa tana jibbu nama islaamummaa tana tuqu laale wallaahi summa wallaahi kaafira akkasi quba qabaadhaa kajaalate alwalaa'u walbaraa'u fillah rabbi jecha jaalatte rabbi jecha jibbu qabda dhaloota janii namni akkasii wallaalee hin jiru
bakka islaamummaan dhuftetti jechuudha. Sabuma keenya kana keessa fatanaa jirtu. Dhalootuma keenya kana keessa fatanaa jirtu. Afaan tokko irra waliin dubban. Islaamummaa tana qabatanii jibbanii kun online irraa woomaan as baha. Fatanaan sanirra hamtuudha. Ha keenya ji'eetuma eegu ka islaamummaan isaan galin. Akkasii hubadhaa. Islaamummaan odoon bita Arabaa taate Araboonni asliin gurguddaan san namoota aadaa isaanii qabate duuba akkas taatu nuu qabata maan wajji qabatta jechuuf Bilaal faa qixaaxammoo. Yoo aan isaanii taate maaliif qixaaxanii akkasii gaafadhaa seenaa wanni barattuuf tanaaf fikiraa wanni barattuuf jechuudha. Amane qaceelloo dura suma keessa haa gebbuutu jechuudha. Dhiiroo waan kana numa jajjabeetii ja'ammoo numa ja'ammoo numa dhugaadhaa jettee hubachuudha qabda jechuudha. Duuba gaa Qureeshiin chaayattee chuuyattee ciceetee as ceetee madda islaamummaa dhaamsuu dadhabdee akkuma nama ibidda uleedhaan dheheete kani qaanqeen kaateetuma bakka iyyuu waliin geessu. Babal'atte duuba Qureeshiin maal daleeti? Darsii 13ffaadha 23ffaa qottaa. الدرس الثالث والعشرون برنون ديدمي صدفادا مطالب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وان قريش النبي رابر باد برچو يا نجا او غا دبين نجباته والغي قران كان ما میرے انسانس او جران كنو ورساني زكاس غونيتي يوني في حاجيلني دا حالا مار بفساني ينجيبنه هايا بلال كان غونه كان هند كان غونه اودونو تي اچي خان كدانو علمان كنيا منا خيس اماس اسلاموني اودو كان جرو هاتمنا نجلا اسلام ويتي ميا مريا غونو يجني ولغي غدان اماس دارونت وار ول دفني اكاز فرا مي قال جگنا بيرادينو يجني خا ماما كنا والقبني سدوبا كوني اسني همه osoo aduu asnaa keessanii ji'a asnaa keessanii guubii gati anuma aduu malee amantoota tanaaf bakka ga'e malee ji'e asii achi maal ja'a lakkii nuutu waan barbaannu tanarraa xiqqoo gebbu'ee isaanis gebbuu yenneen waa xiqqoo akkasii walitti dhufnaa jan jechuudha amma eebboota deebi'an nagarree gaafa qabsoodhaa san yeroo dubbiin jabaattee haa tana isinii goone jedheeti waate ko anta ka godani ha wali ate bogoda jere nagarre ni adatani mire amma arra isanis amanti tana guutu dhiisa sanirra meefirra yaada biraa jeni yaada biraa waate ko islaamummaa tana ka waate ko ka tottolchee waate ko keessa gari keessa dhiisuuf haa walitti aannu jechu lamma raat qureeshun yeroo qureeshin garte annal idaa لم يجد نفعا بل زاد المسلمين إيمانا ويقينا مشوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأت قريش يروغرته أن الإذاء ركسيسون كوني في بوچسون كوني في ركونتون چنكونتوني في تما في أجي چانك ديران دلخون لم يجد نفعا بؤاتا كم في النيتشير واركن بل زاد المسلمين إيمانا ويقينا وللدعوة انتشارا مسلمة في إيمان ملي يقين ملي نداني يرو داركن دعوان بلچو ملي ونتك تبينتو نبودن دي بفتو قران مشوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خير إرجما ربي ديمن نما توكو إرجن نما فتنا نما دبي نما أمانتيسو إن تلا ساني خاوه نيو مكان إسا واني دا إرجن عقبا دا متي التنين عتبا دا مكان خسر دا عتبا من ولي جني نما يدو nama amansiisuudhaaf yaalii godhurraa itti himanii haa mee bareechee nama dubbii tanatti dubbatu jennee akkasitti itti argan
وطلبوا منه رابر بادا أن يعبد آلهتهم ويعبدون آلهة إلهه ما في رأيك الدقاء فرقا ولك ورنا أمن اللينكا هاي جر قريشي سن هركا خنانيتي تيلي ججبا داسن هركا خناني مجاتو كجل ديماني آدا ساني بوتو ديسان نونجان كايواتو كو برا خينيا خانا نوفيس نهي ياو نوتيس والفتون دن دينيو غستينيس غاخونو أتيس ورّي خيساني سرّان كاني جار سما خان أفرّا رفت لوجانين كاديرا خان كي خسرّان كاني خانا سرّا بوشات آني وليد أنيخا إيه أيا أبو دالي أدم أتيس ترى تكنو خينيو أتيس آو تينيو ترى تكو ويعبدون إله نوتيس كان كيني قبرّا أكاسي وليد أنا جانغا أما يبر رغدا نما كاسي جرماوي guyyaa tajiraatis bagattiin isin gee kaja'u jira bar amantiin hundinis walqixaa kaja'u jira bar ifu badda sii gale warra akkasumatti akka waan wajji qabnu garte isaanis guyyaa ayyaana keenyaa bagattiin isin gee nuun jaani nutis guyyaa isaanii bagattiin isin gee kaja'u jira amantii keessan namni bagattiin isin gee saahiba fadhe ka wajji nyaatte bagattiin isin gee amantii isaanii jechuun dhorkaadha akkasi qofa sinii gale kasiga kasumatti be qaawal ilmeetti deemta ku qoratu hubachaatuma akkasitti deemta jechuudha watalabu minhu isarraa barbaadan ayyaabuda alihatahum inninis gartee gaakunoo aa'oo isaaniitii fi gabbaramtoota isaanii sun akka gabbaruufi wayaabuduuna ilaahahu isaanis akka tasaa rabbii isaa kana gabbaran فأنزل الله عليه كسر ربي نسر ربوس سورة الكافرون سورة قل يا أيها الكافرون أبوس قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين نجيتي إسنيز يوتو بطني إسلام ما قبطن ملخي جسلتون قبطني تاكا أنا خيزن قبرو سنجرو إفرقنا دا نجيتي جرمس أما ميو أتقوخا إيه تنما ويات هذا جني أما يادا جيران بيخي منولا لغي قبل أن يمشوا إليه أرسلوا إليه عقبة من الولد ترى عقبة من الولد نما جامو اترغن عقبة دامتي عتبة ابن ربيعة التنينجي سيران ابن هشام كزتي فذهب إليه وقال له أتدر مال جين يا ابن أخي أما قافتنا خن نما أمن سيسو دن دوخا ينون سني يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مدى من آبائهم فاسمع مني يا المبلغ زغيا أكدت صدركان خيزك أبدوسني ما بيت شنيت هيسني في قوستي أنا أكدت جال النوس ما بيت أتكسي وجه قوستان تكسي سجالة تسند دفتتي أبو شاساني دي فجافته حيو ساني دين قوة خيسان أبو الحكم جنين أبو جال جين أبو جال بر مكا إسلام نتباه زمالي إسان حيو أنان حيو مالي نما أحبن نقادا جير بقارا كذا تتبيه بر إسلام ما تباه زمالي أبو جالو أجاني دي بر سجيه ساو مكا أبو جال كرا نگين عمر ابن هشام مكان بيتمو أبو الحكم جنين أبا حيو جنين حيو ما نيسا جرتي جن أبو جهل أبا والله لهم دف والله لا يجو والله لهم دف أبا دا سنبر وصفحت أحلامهم حيوتا سانيني قوهم ستي وعبت آلهتهم ودينهم أمنتي ساني تفواني سان قبرن ني أي بيزتي وكفرت من مدى من آبائهم أبوتي ساني خدبرتين اللي كافر اتبر ورأي بدات يتتي جيان كاكي تيم أبر مما فاسمع مني ميتا كمان لغي خاجيان أما قربا فتنة ترغن كان جابر إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا الراس يودي لغنا ونكنا قرأتو وفق بيان يومتات
تناتي الدنم فجازني ولسيقمنا كم جت تقبيني كان حتى تكون أكثرنا مالا كان ما ينقد دي ديبر ونمني بقى قرشي تنبتمي إيجا شينا ونولو جري كاول بر يتني بر كياري ولا نمدي دي يوكاول لي خاني دوغان كان نو فين سيني بقى مالا كا خانا كاوا نمني وان جدو مالا كا مي بقى سوري زتي بيجري ني بر كان ما ينقد دي ديسن يا محمد كين يوني بن أجادي غنما ميشانا كتو وربات قابس رحلة الشتاء والصيف مري حبشا دافي شام جدو دلدلني مي أكا دلدل كان جلال حبشا في شام جدو دبي قابسي تي بيخ إيه خانا يوني في بربات ديس إيه قال إنجد دل سمان جنة لكن لغادان نانكن ننجتشون نمالا غاي أما أنا وبير أنا واسيرا سيف كننا وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا صدر كابر بانان زموما ترس شومنا وإن كان هذا الذي يأتيك من الجن يوم واتك فجار ابن سجرات كما مكة أكرمه ولن دام نورال شرير إيه تقول اليوم في وازنا سجراته أتي نتي سما كنا تاون جنو برا ومش أبريدا درس موجي كاولي إيه سما كنا تاون جنو yoga nasiba hawa wasit dufani atif if qabun den denya wasit kana ha hasawani yoga jinni sente dat la tastati raddahu dugumanu mi awatu kana na waswasa wana ka jinni dakka nin tukame firade bisun den dawji dugumanu mi talamna laka tabiban nu qabenya kenyalal nama walla doktor lal asibi biyalas yobrajet يعالجك خاص والله نمنك كان كي خانته تو كوني جيره جري بتي ماغا خرا ماري ديس غوسا خيزت غروب ما نمني جالات برجنا مات نما سنتي محمد جان قابل تاي इच्चिरा मातीस दुरी जब्बा kan kete namni ni jala ta adi oso jala tani gaum manni sol darbani he oso sadi kulamin amana ma khenya jani iccina matis akkana godon nama godon ne malti baratimma fayyan qabeb se tawale jeri tetti babar sigale fayyan qabeb se tamale barabbati wa fayya bikodi namni khana tilli goditi debu gurra man chofateetu bakkan madagaati hetu badi musa jari tetti memma he لا طلبنا لك طبيبا يعالجك خسي والله نصيب بربانا يرودا سيب والله ننجي وهند سافتته نبي صلى الله عليه وسلم لقيفته ثم مالجين فلما فرغ هيون قالال نما فان دبوت تولتو هماتو ما لقيفته yeruma fixattee jiran eegalaal wanta faallaa tanaan dubbatini waan amma dubbanne kanarraa takkuma filachuu qaba atuu laalarra isinii wal saayiba janiiti isinii wal daddiya janii anasii erganii jee kawaa hundo jeeni haayame maal jetta gaama amma keenya jeeni qara'a lahu rasuulu sallallahu alaihi wasallam ismaa minni atis na dhagiyuma jeella maalitti qaree awwala suurati fussilat suuraa fussilat kanat qareeji surah fussilat jalqaba siida irratti qareeji hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun qur'anin rabbu yone bisamun te sawaya de khawra wa bi khutatan adubin saddam baade khagarte gaaguno شكي تكا في مامي تكن قبني آية جورة قريتي هما فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يو إذان دين كان الراجر قلن قدافا بخكا رميتشا أكا عادي بثمودي إسرائي قدجي ينان أفانا تشيك أبي جماما نجي كيدا دبنجا وان النجي نما تاتب بيغن جنره ندغوم سنيمي فامسك عقبته بفمه يجي عقبانا چمجي افانسا قبيجي وطلب منه ايام تانيا نجي اولي چدافي اچبيرانتن كوچيسنجي قرانا اكاسي ولي ادبين اما ما قال جين ديمي ولما رجع يرو دي بيما عقبان
نصح قومه يا جران فرما يا دهند وجودك إذا قدتشو وجودك صداتشسو وجودك خجيلشسو وجودك والرئيسة أمان نكت عن نت مالي بقى يسجد تنتان نجرو أنتم في وادي وهو في وادي لقى دجرتني إيه نصح قومه يتركوه باغنا في الرادي يساجين أكذا فأبوه أتو سيريس قرمه جنين أيه أتو سيريس قرمه مما دهيت تو سيدم ميسه جنين تيدن جلا أولين بيجتا نجرا إسيني غربا خنوان كان راديه بيسو ولين أركوته نياكو باغتا جين ولين بيجتا نجرا ميري اتوابت دا جينا مي وان دفو أركو دافتة نيا هايا achi booda gaakanii dhaqanii yaa Muhammad takkaatis teenya gabbari takka nutis tantee gabbarra ja'aniini qul yaa ayyuhal kaafiruun ani rabbi taraa takka nama tokkotti ergan jenne ni dide taraa taa'aniifiif dhaqan haa yaa Muhammad eegaditti waan biraa siin hin jennu nuti taraa takka ta'atis kaa taraa ayyaana keenya koo taraa takka nutis tanteeni goonaa jedhanii tanaas dadhabnaan tabiraata dalaganii jiru maal dalagan azaana booda waa walitti caanu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 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 الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته اللهم صل وسلم على عبدك رسولك نبينا محمد kana booda duuba eega kana dabran booda falamma ayisu talabu minhu amma kana hunda dadhabanii mire marii godhaniit ammaas bira dhaqanii falamma ayisu yeroodha kanarraa garaa muratan talabu minhu isarraa barbaadan ayyusqita min alqur'aani maa yagiiduhum qur'aanumarraa akka hambisu ما يغيظهم أما إسان أرسو أما إسان دلنسيسو من ذم آلهتهم وعبادتهم آلهة ثانية كان الربسو
bakkuma gartee ayata tawhidaa dubbattu bakka shirkii dubbattu waan rabbii gadiin gabbarinaa bakka itti tan akka kana keessaa dhiisu gaafatan jechuudha. Oo yubaddilahu biqur'aanin aakhara qur'aana biraatitti takkaa akka jiru qur'aana kanarraa ka biraa humaa qur'aana wallolleen kana dhiisi qur'aana waa'uma nagiyaa waa'uma gartee waan hin dubbanne waa'ee shirkiidha shirkii dhiisaa kan hin jenne ka rabbi tokkichoomsaan jenne gaaf tokko masjida guddaa kanatti rabbi haa rahmatuuf isheen keenya shaadam tuulaadha irreecha dhaquun nama kafarsiifti warrichi dheeyxan nikaan isin godhattan hiikame nikaa haareetti irra deebi'a jee gorse amantii islaamaa irraa baatan jennaan tokko ol ka'e sheekha salaamu alaikum jeeni beeyte kunnu wa alaikum salaam jee sheekha keenya kaa ilmin biraatu hedduma silaata biraan huntani ummanni kun ka salaataatuun beeynee jira jeeni beeyte akkuma kee kana Abuu Jahl jee jeeni ninis akkasuma dhaqqabees dubbuu basarii ajaa'iba dhatte dhaga'i jeen yeroo madaa isaanii tuqe quraanni silaatanarraa ta biraatiin nuu jijjiirtee je'aniini jeen bakka tana baane amma kan gorsi keenyaa fi seenaan teenya tun taatee bakkumaan ani irreecha dubbadda kanarraa kan raaca'uu hin dhabamu beeku hoggubachi geesse akkasi kafii gun dhabamu du'aata keessaas fuudhimmas warra daawaa godhu keessa ka daawaa isaa kana qonqomee toolchee bakka namaa walitti hin buune akka waan irreecha kanaas addunyaa tanarratti hin dhageenye wahuma namni itti gartee hayyuu keenya sabboonaa keenya marree keenya itti je'aniif malee akkasi bakka sanitti kan hin buune gowwaa dhabbee katanabbu hattaa daawaa keessaas akkasitti dallaalli jira akkasi quba qabaadha dallaala namaa kan waan hawaasnitti haajamu rakkoo jirtu sun fit akkuma hayyuu keenya yaanna sanitti akkasuma maqaa isaa eeggachuudha jechuudha. وعند الله تجتمع الخصوم خدين النقدوا في خدين دلدلوا في خدوا قاندير ربهم ربي بلا ولك أبا موندنو أكذب وبقى وادا خانا مالي خبير أجرا خبر رسالة كا إسلام مرة ركوز ديم تندقين ونن ندقي وبليز سا خشادا إسا وجه قبطو خيوني فيني خبر آيتين كفر جو خانو معرب سو مالي خانو مزرد دولو مالي وان تانسان كان ندقيني جرماس أكذب وبدا ونن سينا برتنيف eega seenaa hubatte booda bakkuma teessu xiinxaluu dandeessa. Sheekhi Shariif fadhi haa ta'u daawaadha jira moo nafsiyyaadha jira? Daawaadha jira moo maalit jira? Bakkuma teessu godhuu dandeessa jechuudha. Abba fadhee si jaalata, abba fadhee si jibba. Nuti nama hedduu beekna kan nasihaanuu yaadee laalate waa hedduu jira waan ati waan qabne jira bakka irreechaa san uummataa wajjin jiin kanaan jiru jira laa. Amma yoo fadhanii dhageeyaa Allah makuma nada batul le jo mbene sirif galabe war wali jajjabo kaisa wadi magaro do benjiro lalate abban fada ajo nasiyan siya wa heddu jira bakare chasan jalam maltu dila sanfiti dubbatte wanno konen jiru ette abba fade si jalata abba fade si jibba dabru da male wanni dallala amantida tayani bakkadan na jalata ni tanan namani narka وكذا النمان دبجاني الدغورني بنجر فسقوا بغوادا امس لا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين نام سجر الله وقليل من عبادي الشكور اكسل لالته دمنا نمال لالن هدمنا ربي ان رب سيو وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هم بيت بولولا قلت هدون نماني ونمنوجي وقليل من عبادي الشكور جي يرو قسم ميديا رلالته الله نامني نو مادوفه الله نامني والو مقابمه غابا اور سدي جنيبي غابا اكازت تيرچ جني اوليا انسان اور بنبنده دي غرزه دي گل جانسان الله نامني نافلها الله الله في الرومانو تينها الله مارها غودون اتدو ميرا تو قبتين تا تو مال تو سديت الدمنا نمارا غابتم تبو
Qair raga badal tatate tu babi daiju. Hamma bira kutani kono aramata naggon marra gona jantakatti. Wata kawani jalala nama barbadura wanne wanida sena amanti dugada sun hubattani akasitti barachura gari da male khayana da bi khiyoni bin asirra taye babbareche to wan bira isini me kana disi. Wakumate sansun qabatin qaban sayna hunde kanone. Sini gale ega bakari wala sun bi tanimi. Bakuma isin jibbi tasa qabatin qaban sayna nanje. Bakau de kasbat tiga kabari bira de avram male kela goran hunde. Haya فأنزل الله جوابا لهم رب دي بسا إسان ابن بوسى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي يجي رب قل أكيدت النبي يا محمد دي بسا راقل الله راقرانا خنا أول دين نرى جيري تكاهو بكم أنا ما تطويتو سن نرى راديسي جنان قل جاء يا نبي يا محمد ما يكون لي جهتي يا بتي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا ذيفو إفين بافنه إفو مانك جيرون جهتي يا بتي وان جهتي ينتين نقابتني جيرو هندنده إن أتبعو إلا ما يوحى أوان بيزيزن نقول مجلان ديما ملي waan gartee gaafono nabiyeesi fameesan jalaan deema malee antaniin itti dee'uu sin qabu taniin irraa irrisuu sin qabu tanaa jettaniif hin dararina tanaa jettaniif hin dhibinaadha akkana je'iini iji irraa deebise rabbiin gaafidha limaadha mashat qureeshun lirrasuuli sallallahu alaihi wasallam maaliif qureeshin rasuula bira dheeyte boo kara rasuula maaliif fi hanka wanni deemaniif لما رأوا أن الإيذاء لم يجد نفع هما هركي وادا كم في دو غرانكا ما في الرها والمريا نوي جني دكانكا ماذا طلبوا من مال الرابر بادر أيعبد هو آلهتهم مرة ويعبدونهم إسانيس ويعبدون إلهه مرة إنني استكتا ساني كجبرو أيانا ساني كركو خودي سكركو كوالي داتن بيجا كوالين جرا نجينا وجيجانا أمانتي والكدا كيتيس بيكومتي خنني في سيف غلامري تكتا كرن چالتو guyaa kanaatis dhaqa kalaatteetii sii galmeessine yuunis koodha sii galmeessine ammoo laakiin xiyyaattaan irra caalanjiin ammoo dhaqi biyya dirqama lammummaa sirra jira dirqama amantii sirra jira dirqama dhalootaa sirra jira habiyyummaa sirra jira guyyaa nuti laatii uzaa haadheenu guyyaa keetis ni dhufnaa jedhin hin jiru jee wanni waliin laaqqatan gaazaa fi bishaan aananii waliin laaqam numan jirre jeen tara gubii gate hangasuma jeen akkasi tana jechu deebisaan maada anzalallahu jawaaban lahum deebisaa maal godheef rabbiin maal buuseef qul yaa ayyuhal kaafiruuna rabbumaan irraa deebise maada xalabuu minhu baada dhaalika maalin deebise maal barbaadan achi boodoore quraana kanarraa waa xiqqoo keessaa hambisuudha بماذا أجابهم الله ربنا مو مال جين ديبسا قل ما يكون لي أن أبدله الخلاصة لما يئسوا منه يسرى غرام رنان طلبوا منه الرابر بادن أن يعبد آلهتهم أكا إن نس قبرم تو تسانيس أن قبروف وهم يعبدون إلهه إسانيس إسانيس قبرما إساك قبرن أو يغير القرآن تكاو قرآن كججيرو الذي فيه سب لآلهتهم خوايا ساني خنا دبتو قبرم تو تساني خنا خارب سخنا akka jijjiiran quraanni ni arrabsa jenne ni arrabsa hin arrabsu wanni isaan arraba laalan yeroo dhanni mata uffil lakum walima ta'buduna min dunillah isinii fi waan rabbii gadi gabbartanii ufuuf jeen tanuma arraba isaan biratti zinigale tanuma malee arrabni biraa ka godhan jiru jechuu quraanni kan taasise arrabni biraa hin jiru jechuudha akkasigaa barnoonni keenya asirra jira duuba Qureeshiin achi booda wuli hamma booda muratan sahaboota azabuu irra gattaan nama jaalattu si duratti qixaaxuun gaawwanni akkas garaa nama gubu hin jiru beek
nama ati jaalattu walii gosa isaatiinis nuti isan tuuynee jedhin namanni imaanaaf jecha kan jaalatu kana isa duratti kanatti yasuumuunahum su'al adhaab qixaaxa hamaa dhandhamsiisan jechuudha. Yeroo san duuba nabiin sallallahu alaihi wasallam rabbii isaatis kadhatee rabbiin furmaata tokko laateefi furmaanni laateef san maali? Inshaallah galgala baruu asumarraatti walitti deebina jecha akkasigaa akkuma qalbiidhaan isaanii wajjiniin karakkatee wajjiniin rakkannetti rakkoo rabbii sinaa baasu. Warra imaana irratti akkasii imaanne ziggajjee rabbi nu haa godhu. Warra imaana irratti gad dhaabbate nu haa godhu. Nutis dhaloonni nu boodaa seenaa bareedduu kanaa kan nu dubbisu rabbi nu haa godhu. Ishaaraa gaarii islaamummaadhaa warra hambise rabbi haa godhu. Keeydii adawwii islaamaa rabbichi haa deebisu. Humna teenya olis rabbi nu hin fatanin. Dandeenye teessaa olis rabbi nu hin fatanin. Diin irra nu gataadhaaf. Jaalala sahabaa nu haa kan. Jaalala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rabbi nu haa kan. Islaamummaa qulqulluu warra qabate rabbi nu haa godhu. Islaamummaa qulqulluu warra qabate rabbi nu haa godhu. Adawwiin nu marse isin waaquman qabdani. Warra halkanii guyyaa islaamummaa tana wal mari'atu. Tanuma guyyaa iidaa akkasitti dabarsan sana laaltan isin. Tanuma akkanatti gartee homaa ja'anii akkana heddumminuma keessan kana laaltanii. Jalaayee akka qinxaaxii nyaachuudha jiranii. Rabbi islaamummaa isaa haa teessu. Islaamummaa irrattis rabbi nu haa teessu. Rabbi nu haa teessu. Aaqibaa teenya nu haa tolchu. Booddee teenya nu haa tolchu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.